ngasisu Manipur top channel gi maikei gi mayamni special content ma puduna laksari mayamna thamjage aduga ngasi thamjaduriba special content si mayamda leptana pijaba sana laba ki mapawni aduga content sigi mamingsna mayam sia dapti laukthokpana sangbaini tawthorakpana laitangni haba nepram krishna mohon mayamna thamjage mayam lofokta minasi haina su channel sigi maikei gi mayam gi mafamna thamjari Siah dapti laukthokpana sangbaini tawthorakpana laitangni sana laibaki mapau nepram krishna mohon kumja english singa taragani panda laibaki oina miyamna khwaidagi phaba minister singi manungda ahum suba position takibi state asigi minister en birena lusingba sungsinaba government sina haukiba sahi mariga tha taretlom asida miyamgi damak tawdaba thabak amata leitre haibiyai Tabaki government ni aduna tabakti adum tauri adum nati oiraga laukthokpana sangbaini tawthorakpana laitangni hainarakli kharanadi laitang natte sengjam thomukmukni hainabasu yauri hekta haijinbadi natteko mamang sahigi mamang english singani ga taraga mapangi august manga da kalam asimaktada national sport university NSU sahi manga hena nung futbaga manana leiramle haina sana laibaki mapau senki ningthaugi yathang sagol pawdamakti nati taramda basiyai adubu ngasidi sahi nipan pharakle masibu hekta haijinmani haina laubadi yaroida Center gi BJP na lusingba Narendra Modi gi government asigi ahan batam 1:0 amasung English singani ge taraga marida union budget puthokpa matamda Manipura NSU lingnaba lupa crore sama khaktuna thamle haina matamadugi union finance minister laikhidraba Arun Jetlina lakthokibani kayada harawnoki matamaduda tawrada boy ningi adubo ngasi sahi nipan suroklaba phawba university asi masak thokna mami tamdri udri adumnadi oiraga National Sport University Act 2018 gi matungina kumja English singani ga taraga nipan dagi thabakti haure hai kari thabak no haibadi khangde sei taraga manga da tawba ngamdaba thabak tha taraga manga da tawgani haina mareng fana election mamangda lawkhibadu NSU gi oinadi tayunabo haibadu oire ek oina satna hanma phawba sahi mari haibadi tha nifu nipan sangki kumja english singani ga taraga tareta NSU bill parliament puthokrabasu pass tawnabo hona khibadana ordinance oina kumja english singani ga taraga nipan gi jun amadagi satna hanki adugo amuk makhatana bill oina puthoktuna kumja english singani ga taraga nipan gi august 3 da Lok Sabha na pass tauki maduda university asi lupa crore sangwaga kunga mari sangna semgat kadabani haina sulak thoki makata na kumja english singani ga taraga mapanda matamadugi union sports minister Kiran Rijijuna malem gi oina singthabi yaba sports university oina semgat kani haibigi thajaba piki asumna thabakti tawi khongjel gi wadi khangde lakthokpadi lepti Aikoigi Minister N. Birenadi mamang sahi English singani ga kunda center ga state ka paw fawnaba watpadagi National Sport University NSU project theng thakibani haina phongdokhiba sulaki haujikti sahi helaklabanina soidana paw fawnaramlagani adumnadi oiraga thabakti masi lengdabadawna tawri laukthokibana sangbaini tawthorakpana laitangni hairadana sengjam thomukmukni hairakliba langadabadi mandre mamangi congress government lairingada NSU gi lamgi matangda sayenaba laiki haiba punamakna khangi adubo Thawal district ki manungsanba Yaithibi lakon gi Imphal West district ki manungsanba Koktruk Harauthelda hongdokhi loinana mamang sahi gi October maphamadu demarcation tawkhibani matamaduda nakal ani muknarakpadagi irang thoktuna security personnel mari sokhi Kangpokpi district national highway bantauki gari kya maithaki adubo numit nini gi matung October 3 minister let paw hawkhip awangbo newmai S Rajen amadi Imphal West amasum Kangpokpi district ki deputy commissioner sing yauna wari sanaraga yana bakharagi makada ban handokhibani yana khibasingi manungda NSU gi lam adu Harauthel khul gi sitna
कटपना मरम ओइरगा NSU हराउथेल हाइना थोननबा मरी लेनबा यूनियन मिनिस्ट्री दा रिकमेंड तौबा अदुगा अमुक हना डिमार्केशन तौबा याउखी मथंगी नुमित्ता माफम अदु कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनब यारोय हाइना इरांग अमुक हौरकपदगी लुसिंगबे क्यागी मितम मै थाखी CRPC की सेक्शन 144 की मखादा अथिंग थमखी सेकमाई बन कौकी लैमखोंग यूम मंगा थुवाखी कौतरुक मियाम की रैली सखी खुंजा तरे सुखी मखाताना NSU प्रोटेक्शन कमिटी की मिहुत सिंगा चीफ मिनिस्टर उनदुना वरी सनखी मदुदा सेंटर थाखिब लमगी ममिंगदुमा अहोंब लैरोय हाइबगी थाजबा चीफ मिनिस्टर N बिरेना पीखिबनी NSU की मतंगदा कांगपोकपीदसु JAC अमा सेमखिबनी असुमना थोखिब इरांग अदुसु सही अमदी मापुंग फाखरे मखा ताब करी करी थबक पाइखलबगे हाइबदुदी खंगद्री तौदी तौरमगनी थबकी गवर्नमेंटनी तुमिनदी लैरमलोय अदुनदी ओइरगा सेंटर की नरेंद्र मोदी न लुसिंगबा चुंगसिनब गवर्नमेंट असी सही तरेती हेलकले नरेंद्र मोदी न गुजरात की चीफ मिनिस्टर ओइरकपदिगी लेबा असिगी प्राइम मिनिस्टर ओइरकप सही कुनगी पॉलिटिकल खोंगसत की थौरा फावबा पांगथोकनखरे तौखिब थबक क्या सिंथाखरे लाइगुम्बने हाइनखरे मणिपुरसु अमंबदिगी अंगानब लंबीद पुरकले हाइक्रे अदुबो सही निपान सुरबा प्राइम मिनिस्टर मोदी मसामंगना कुमजा इंग लिसिंग अनिगा तरागा निपानदा उरेप तमखिबा स्टेट असिदा सागदबा नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ममिंग फावबा पन्नखिद्रे अवांग पोकलमदम सखोनबा होटनरकपदा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी दी थाइदोक्तुना थंबीरमले हाइनरगलिबा सिसु असुमनी सुमदे हाइबसु यौरंबदी याय मियाम की मसिन कनाना मेनबा ngamgani थबक तौदब गवर्नमेंट अमत लेखिद्री APNPN दगी वानी हाउस की गवर्नमेंट असिसु थबक तौरी प्रोजेक्ट ना वाई साइडे लुपा करोड़ कयानी थादरीबा हंदक ममांग थागी कुनगनी थोइदसु तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा असौबा थौदु अमगा लोइनना पांगथोखिबा गो टू हिल्स थोरमदा चीफ मिनिस्टर ना लुपा करोड़ हुमफुगा पॉइंट हुमफुगा निपान की प्रोजेक्ट कुनगा मंगा संगाखी अदुगा करोड़ अनिगा पॉइंट 01 की प्रोजेक्ट अमसु उरेक तमखी हौजे हौजिक तमेंगलोंग अमसु नोने डिस्ट्रिक्ट लुपा करोड़ समापनगा यांखैगा हुमदोइगा पॉइंट यांखैगा हुमदोइ संगना प्रोजेक्ट कुंथ्रागा निपान सेमगतली हाइनसु लौथोखी अतै डिस्ट्रिक्ट पुनमक्तसु प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट ngakतनि पैखलिबा संगादुना मियामदा सिनखिबा कयासु यावख्रे उरेप तमखिबसु यामख्रे प्राइम मिनिस्टर यावना यूनियन मिनिस्टर सिंगना उरेप तमखिबा प्रोजेक्ट मसिंगसु यामख्रे अदुबो ममांग सही इंग्लिशिंग अनिगा कुनगी अक्टोबर 3 ता चीफ मिनिस्टर ना थाजब पीदुना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा तमेंगलोंग टू सेम लंबी वर्ल्ड क्लास ता सेमदुना अथुबदा मियामना खुसिनरगनी लौथोखिबदुदी हंदकी तमेंगलोंग गो टू हिल्स थोरमदा पन्नखिद्रे काउदी काउनरमगदबा मांदे यामना सिंथानिंगाय ओइदिबदी गवर्नमेंट लुसिंगलिबा BJP ना सही मरी मखाइरोमसिदा इम्फाल शहर मयोल लुपा करोड़ कया संगना पार्टी की ऑफिस सादुना संगाखिबसिनी अमरोमदा लमलोंग कैथेल साबा लुसिनबा ngamdri बिष्णुपुर कैथेल हानगी संग सिदोखरगा अनौबा साबा हौद्री अतै क्यासु लैरमगनी अदुनदी सिया दप्ति लौथोकपना संबाय तौथोरकपना लैतंगनी हाइनरगलिबसिनी हाइबा सनालाइबा की मापाउसिन म्यामना सेनजरिबसि दुगा हौजिक ओइनदि म्याम मतांग साइदु लुसिनजरगे अदुगा पाथोकसखिबिसिदा सोइखिबा लानखिबा क्या यावरसि म्याम ngakpigani अदुगा मतमतमगी मरुइबि इपाउसिंग लेप्तना अपडेट पिजरके हाइनसु चैनल सिगी मेकेदिगी थमजरी अदुगा हौजिक ओइनदि मतांग साइदु लुसिनजरगे एंड थैंक यू